twongeye kubirizaho abandi tubaheza mwaramutse bitewe n'umugabane mugiye muhereraho. Uyu munsi ni tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025. Amakuru turaza kuyahera mu misozi miremire y'Imurenge mu nkengero za komine ya Minembwe, aho uyu munsi wa none hiriwe imirwano, ndetse n'ubundi amakuru turaza kuyakomereza mu mujyi wa Uvira, nyuma tuze kuyarangiriza mu mujyi wa Bukavu. Tukaba twongeye kubaheza ikaze. Uyu munsi wa none tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 mu nkengero za komine ya Minembwe mu misozi ya Gakenke na Karongi hiriwe imirwano ikomeye cyane. Ahagana saa 2 za mu gitondo nibwo mayimayi kubufatanye n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagavye igitero baturutse aho bita kwa Murima, barazamuka binjira mu Koko, bamwe bashaka guhurukira aho bita ku Gaturiro bari buko batera Gakenke, abandi nabo bakomeza mu Koko yose ishamba ryose bashaka uburyo bahurukira muri Nyamabuguma, aho ni ruguru ya za Karongi. Twirwaneho iza kubitanga, habera imirwano ikomeye cyane. Twari tumaze iminsi tubabwira ko hari ibitero birimo kwisuganya kugaba ibitero muri Minembwe. Twababwira ko ibi bitero byari kwa Murima, aho byari bihuriweho na operation bise ngo ni operation yo kwigarurira Minembwe. Bari bafite bamwe gutera baturutse inzira ya Mikenke, abandi bagatera baturutse inzira ya Mukoko, abandi n'ubundi ya Rugezi. Ahari ku munsi w'ejo bundi nibwo bamwe bateye baturutse Rugezi, ariko ntibyabasha kubahira. Twirwaneho irabarasa ndetse irababaza kugeza ubwo yishe mu majoro w'u Burundi wari wuje ushoreye igitero cy'abasirikare b'Abarundi. Ndetse mayimayi nyinshi cyane nazo zibarizwa mu wiyita General Ngomanzito nazo ziza kuhasiga ubuzima. Zaje kurangira kino gitero cyo kwigarurira Rugezi kitabahiriye. Nyuma yabwo n'ubundi nibwo basubiyeyo bagaba igitero n'ubundi baturutse iyi nzira ya Mukoko, kuko bavuga ko twirwaneho yashoye imbaraga nyinshi muri Rugezi. Bibwiraga ko hariya biborohera gutibuka mu Minembwe, kuko batekereza ko nta basirikare batwirwaneho bahari benshi. Reka tubibutse ko ariko ibinti byaje kubahira, bakigerageza guhuruka mu Koko gusa bakijweho urufaya rw'amasasu, basubirayo batumva batabona. Gusa bwakomeje gutera, ndavuga abanzi bakomeje gutera amabomba menshi cyane, ariko bayateraga mu biti gusa, kuko ibo ntibaba banafite n'umwanya wo kwitonda ngo barebe uwabarwana aho aturutse cyangwa se atunganye. Ikindi gitero n'ubundi cyari gifite gutera giturutse kuri point zero, gitera aho bita Mutunda ndetse gitera na Mikenke, ariko baje kugira ubwoba bumvishe ko ababo bazamutse basubijwe inyuma, nabo gituma kidatera. Gusa nubwo bimeze gutyo, umwanzi ntabwo ari kure. Kwa Murima hakomeje kwiyongera ingabo nyinshi cyane ziva mu Burundi, ndetse n'indi mayimayi iva mu mujyi wa Uvira izamuka yose ubu iri kwa Murima. Gusa twirwaneho icunze Minembwe, isaha iyo ari yose bazaza izabasha kubasubiza inyuma. Amakuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza mu mujyi wa Uvira, naho ahakomeje kumvikana kutumvikana hagati kw'abazalendo hamwe na FARDC. Ngo ibi bikaba bije nyuma yaho mayimayi cyangwa se wazalendo bakomeje gushinga amabariyeri menshi cyane mu mujyi wa Uvira, ndetse FARDC kavuga ko aya mabariyeri abazalendo bagenda bashinga ko icyo bakuramo cyangwa se amafaranga bakuramo ibo batemera kuyabahezaho, bakaba bayikoreshereza bonyine uko bashaka. Abaturage mu minsi ishize bakomeje kuzigaragambyaho cyane, aho bakomeje bavuga ko bigoye kuvuga ngo uve aho bita Ruvungi ugera muri Uvira gusa utambuka amabariyeri agera ku 8 ya wazalendo, ati kandi buri bariyeri yose ugenda yasigaho amafaranga atari munsi y'ibihumbi 2 z'amakongomani. Ibingibi aya mafaranga y'ibihumbi 2 z'amakongomani akaba ari hafi $2. Reka n'ubundi amakuru yacu tuyakomereze n'urundi mu mujyi wa Uvira. Ibi bikaba byatumye abakumvikana gukeya kwa FARDC, aho yasabye bazalendo kuva mu mujyi wa Uvira ndetse igakuraho n'iyi migozi yagiye ishira mu nzira. Gusa
abazalendo iki gitekerezo ntabwo bigeze bacakira neza, bituma FARDC ibaheza amasaha ntarengwa 28 yo kuba bavuye mu mujyi wa Uvira, nyuma yabo batabyubahiriza bakaza kugabwaho igitero. Amakuru yacu nubundi reka tuze kwakomereza mu mujyi wa Bukavu mu nkengero zayo. Mu minsi ibiri ishize bari amaze iminsi bagabwaho ibitero n'abambari ba leta ya Kinshasa FARDC ku gufatanya n'abazalendo. Mu minsi ibiri ishize hakomeje kuba imirwano mu gace ka Kabare ndetse no mu nkengero za Nyangezi, aho bagerageza gutera binjira mu mujyi wa Bukavu, gusa ntabwo byaje kubahira. N'ubundi twirwaneho na M23 bakora muri no bice babashije kubasubiza inyuma. Kuri none mu mujyi wa Bukavu mu nkengero zayo zose amahoro akaba yongeye kugaruka, umusivile wese cyangwa se umuntu wese akaba agenda kuko abyiyumva. Tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe mu mwanya w'amakuru.